tubasa kuziha mu community tubasa kuziha ahishomero konkana munonga hatiya obwiro bwingi skills ezo nzirga aha mashomero mbwenu ekibuzo kirinti abana abo abari kuza kushoma ahishomero nibamanya ekigendererwa bwaki bari ahishomero ninga abazire aba bari kuherera abana nibamanya habwaki nibaherera abana so ntaka kugarikiremo ekiguze cyo nani nagumanze shobore ahari cyo abana bo bamanya habwiki bazamashomero bamanya habwaki abazire bo bamanya habwiki bashomesa yes abana ba obwiro bwingi enambe mpango nangu tu primary yonkano yakuba secondary tushangire kundu kubani nkora research nyonko omuntu twirombi education abantu tubari kufayo munonga kwetegereza ahabwacho mwana ogwari yahishomero nico kikuba kisayishomero ukashanga abana bari mu strike ukashanga abana bari mu byabo n'abari mu class bonka now they depend very much on the teacher omwana wenko omwana kwerwanirira noshanga omwana ariyo mu senior 6 ariyo mu senior 5 wambuzo tukosi eyo kushoma nyencha kare nekutahi in fact wambuzo tukosi ine combination najikugambira mbwenu neija kuhindura ikintu cyo atakukimanya so it is also another challenge yes abwachachwire mwejo combination so kandi ko kugaruka ahabazire ombuzo to mwana we nashomera nkai akujatari ayishomero kananka aryoko wambuzo tkonka omwana wawe nashomachi obwiro bwingi omuzire takumanya nakose yo mwana wari gukora ki ari kushoma wambuzo ti mbwenu hati yo mwana wenye cyakare no tekateka ngunaza ko baki tari kubikora ki tari kubimanya so kigaruka kiba ekibuzo parents abana bataka batira amashomero tubashobore ahabwaki abana abantu bateka ishomero ngo baze kushoma icyo ni kimwe kindi cya kabiri niwe mwana we oriya ishomero shomotireho mutamane kigendererwa uri kumanya uti ni focusing eki okirwanire okitunge mbwenu kundi kugaruka aha kibuze kiwambuza ngo ahabwaki enamba y'abana nerga mu mashomero kurigirira kwa abana bari kutandika ebintu nibingi ningenda kusima government na system education etireho kihango waza kureba umaka gito koshanga enyumaho na mnonga mu myaka nke ya kinana ukoshanga family eyinemo mwana omwe oshomere ninga abana babiri ninga oshanga nka families nyingi hacyaro tuzine mwana ayine degree konka kuturu kubantu reba system ya hati at least buri family abana bagira hishomero umwaka gwa 98 nempamyani bwo UPE yija so abantu bingi UPE yambere abantu bingi no barabe hariho private but also UPE has contributed very much omyaka yagarutse twareba USE at least omuntu otari kubasa no byakuba umuntu owahamuheru ayine access wentase ayine access kugira ngo umwana we ashome so ecyo tukisimira government ngo barabe ba dropping out but hariho a certain of a level of education y'abantu bakireho mbwenu kuturu kugaruka ahabwaki abana abantu barga mu mashomero n'ebintu bingi ebiri kubasa kugira ngo umwana arwo mu mashomero ecyo kubanza nebasa kuberye ndwara umwana abarije nakundo kushoma konka rwara rgenkahi mu ishomero generation ngomo eyindi abazirebe nabapasa kuba barije nibamuhereza konka eiza abazirebe batunge bizibu umwanya ninga bafe ecyo kiretere drop outs z'amashomero ekindi ecyakashatu ekintaka basa kuremwa kugambaho ngire ngo no butetegereza ekinanagambereho omugasho gwo kushoma so omuntu hati areba omwana we kugira ngo amureba mungecyo buguzi so agira ati omwana wanje kayo kumkwata namuhingira bampente 10 ninga bante ente munana nembuzi 2 akireba nkecyo butungi so abantu abamwe barebire ahabana babo nkecyo butungi ekishemerire kuguzibwa maybe bari kweshere ko munjugano kureba ngo bihamu
esente ezo nangwa ekyo tukiri kuzaanaho abaana babishiki bonka nanaboja bamwe bihirwe omu mashomero bayoherezebwa kukora ngu batunge esente at other stage to care for the family konka ninyenda kugambira iwe tuhurikize n'uri kutureba ngu omwana ogu kari kushoma nyenkya kare hachi kunkuba nshomere for example nkanje nshomere nyina akarumo kanje konka ibanye akanshwera yaraba mu process yona kandi yanjuga mwese ente ezo ziyabire nenda tuzirkwija kandi ninkora ninyebisaho nkomuntu tinkumuhenda mbwenu imwe abarukundo kuhingira abana bakiri bato ninga abarukwenda kureberaho mbane ikindi kintu reko mwana ugwashomota mwitera umnyeto reko mwana ashome amarire nyenkya kare noja kumuyihamwe birungi ejente yo rukureba umuntu ente eriyo miliyoni 3 kandi yanatunga umushahara nagumuhereza miliyoni zinga 3 buri kwezi so umwana ogu nabasa kuba narete ente ejo mukayoriyo noza kumuhingira akiri muto kandi azirete nyenkya kare yabashomere ziyambiwe yes azirete umbwingi Beatrice nanira mutugende porapora wagamba hanshonga yebiri kureta abana barwo mu mashomero no government etereho intervention zitari zimwe na zimwe aha abantu igana abana 30 abana igana bari kuzo mu secondary abana 30 tubari kweza secondary wono ndakukireberaho aha bana bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 18 abari kutekatekwa ngo bashemeye kuba bari mu mashomero abana miliyoni 3 n'abandi 10 tubari kushoma bari aho tubari mu mashomero atwebuza wagamba hanshonga y'abazeyire bo bonka kuba batari kwitegereza habwenje umuntu nashoma ecemeri kukorwa niki kurebeka ngo muzeyire ogu no government etereho UPE n'ubu government etereho USE yayitegereza ngo umwana ashame kuzo mashomera habo kuba kuko wagamba abazeyire aba bamwe beyinekizuba naboro abandi tabakine mugisha gwo kuzo mukayo umuntu akakora ubwa housemaid takibasa kunkana manko ari kohereza y'umurimo umuhara wacyo muto akine ngoga nabasa kuza yapakase aha mtwari 10 at least amuhereze mtwaro mukaga abandi kuko wagamba nababahingira n'ibindi nibingi kongo muzeyiro ogu ori umucyaro urukanya rero urukumanya ngo intene kikuru ubwo muzeyiro uri umucyaro urukumanya ngo mwishyuwe nabasa kumutahiza kandi amubiseho we yamanyise waki umugasho gwo kushomesa mbwenu okushoma no kwetegereza nebitana kuturu kugaruka nicyo kinanaburuze noha omuntu oshemerire kwegesa ninga okumanya noho oshemerire kushoma of course government kuturu kubantu reba etireho ogwayo etireho UPE yataho USE hati burugomborra egenzere neyombekaho ki amashomero almost hati omu Uganda yona burugomborra eyine ishomero rya secondary nangu obwiro bwingi tori kutambura na kichweka kiringwa wanoreba buri places bagumire nibombekamu buri bichweka bagumire nibombekamu institutions ebyemikono wanyetegereza kunka Uganda tuine mentality abantu bingi nibarga kushomesa abana teka ngu omwana ogu yaba atagire mu secondary so echeye chikoma takagira tikampike aha institutions technicals omwana ogu yagire ki yashoma nakyo kikagire cyakora ki ecyamuyamba so tukine mentality yo kugira ngo omwana ashome from primary azom secondary azom A level aza university konka abazira bakuba kugaruka enyuma ke tugambe nka government katekaho program ababebembezi bamadini ba reverend ba father ba bishop these people abantu babahurikiza munonga gatherings zitu ahabyaro wanyitegereza so buri kiyamani kugamba akagamba haburungi bwaki bwo kushoma
ko turi kuba turyaho tureba abantu bingi mu government oshanga ngo abazire be bakabari innocent konko umuntu yija yabimsya hataho mutwara abana amashomero so abantu aba baba sensitized for everybody not specific manyangu government aba government when already eriyahiketa buri muntu but if these religious leaders communities twagira gathering buri muntu wena naha bugenyi obuturu kutunga abantu bone yibayeterana buri muntu akagamba haburungi bwo kushoma nimwe TV nko kumwatoreta ha kuhostinga tukagamba haburungi bwishomero ejo message neza kwika ha muntu wa cyaro RCs mwatekaho meetings zone okwerundana kw'abantu let us talk about education ahabo kuba kuturu kubantu reba obutungi bwa Uganda so nkombire bwenye bayiti was inheritance okusikerana tataka bayinente igana manyahi kazinga he magana abiri akirga yahereza ondija biherezo but currently now imwabazira abatureba abantu mwe n'abakutureba ebyo kwereza abana tibicyuruhu okuyeho kumuherezo bwenge akakora wonkenyine akashora kazaheru mwesho ryatwara umwana ekibanja America konka ko kumuherezo bwenge so bundwija kumutwarayo ayihe sente zibabiseho nyencyakare yebari noreba impamya you avoiding the politics konka amasomero ga government agano bwaraho no wabazira bamwe bari yaboro umwana namwihumishomero kwenda ngo agira kiyamushakira ubundi takine imani ubundi aruire bimwe nibyetegereza ngo mwana kurwara konka hari umuziro uko uko basa kwipakasize cyo kurya we nko muntu konka atariko basa kugurira umwana uniform atariko basa ugumwana we kumugurira kakayito kushana nabandi umwishomero atariko basa kugira ubu mutwaro ugwentanda ugwahishomero kuteka ubunga burukotse akabuhuta don't you think government inece takongeremo icyakusukirizo gw'umwana wo muzero wetasi yake naho kuguma mu mashomero yebare hati of course ninchira umwe kwentantara kugamba habinte binta kwetegereza je kongo of course politics tukubasa kuzargaho ahabo kubanazo zitiremo mbwenu nyowe ekindi kwangira kuteka amahane mengi munonga government government ine ebintu byaye byeri kukora yonkayo ekyo kubanza cyabyona government keri kutekaho obusinge wanyetegereza yatekaho obusinge ekarinda entahirizi z'ihanga okutabangura obusinge mu Uganda itwe eba yatuhereza opportunity to use our services mbwenu shiwe hati government okajivunana ki twareba okwetireho okwekwatiriho abazire mu program ya UPE USA n'ebindi eyombekere bizimbe yataho omushomesa yamushashora wachura yataho institutions ahabyanga almost now institutions ni nyingi yarinda obusingi hati iwe wagenda wazomarwa gawe waganywa wararo sinzere wanyetegereza aka uniform aba bana bo kugamba banye nabo nabishebo bahuriri otajya ngo tubarukora yataho program za PDM yahereza abantu mutwa miliyoni atumtekeho tubuze notkoko wazi kwate sente za wazitwara omarwa wazinywa onyetegerize atereje yaje prasta ya korebi ya tereje na prasta kandi ogwe mana mbere nyomche n'ubwane yaje teyine prasta biye naje ogwe kandi ogwe tabasa sebo abantu sente nebazinywa amarwa ekyo nyenda ngo okimanye sente nibashashura amabanja ge bakozire bitarumu
hati nyowe tinkwenda ngo tuteke munonga government ahaninga nyowe nindeba good percentage eyaye gikozere ki egikozere yikiriza abantu batekaho private schools ba operating korota kubasa private omwana wa muteko mu UPE korabe otari kubase ekyo muteke omu institution za secondary zikozere ki zibuzere korabe no reba yateka hamagombora yateka mamashomero so when we kuturi kuteka on percent government echayo munonga habwegese ekikozere now the challenge is mbweshi at eje kujwekero mwana uniform ebe niyo yamushendekeze kamuteka yishomero ebyaye bikozere ekyo kumanyisa ngo government kera akore cyayo nitwe nk'abantu tukore kiki ekitu hati nyenda kubuza aba bana abari kuremwa kushoma abayo banywenjaye abamwe bahunga yenjara abamwe bakora ki nyendo kore research omutebeka nsabazire babo baringa hibakafa bakarwara babireki abazira babari mu byaro bari mu marwa bari mu binte bitarukora ki ebitarugasha nangwa ahubwo nyowe nkangizire ngo umuzire owakuremwa kushomesa omwana watine shonga eyo rukubasa kusitamaho tikimuga tarwire tar hansi ngwendo areka mutahansi tamutwire ayishomero ngo bamushaba sente zayanga government mukwate yes trent gaba amashomera ga government Beatrice konga ni maba amashomera ga private abana banyu bargo mu mashomera umwana nabari wanyu wa Beatrice wa St Mark Schools na shoma tisheta buzurwe sente na school fees abiri na gishasharaje ukiba muri yaho ngo umwana buzire tubirebe mu makuru batero mbirango no barondo umwana bakiza kumukwata ubera rasanga ninga kanyika ninga umtawuni zizinde ziri aha mu kageti bamukwatara ryantonde ngo arakashagamana ari simusuzumu abana abo bunu beja bateganisa kwaki yebare konke ekina banyenda ngo kushoborere kutwagire kuzarwa twashangaho ikigambo ngo kifucyo mutuma icyo kigambo tuyo wakitiyeho kifucyo mutuma yes so personalities z'abantu tuzuru gukora ki tuzuru kushana abantu abamwe be inheritinga uburari umuntu azarwa ryekerari manyabi kabirho nenyuma umuntu nango ryo no jango batimbira mu mashomero konka bamwe batimbira mu makagabo bimushija nyine katimbira amagenda tokarebera amakagari yawo bwenu kuturu kugaruka ahashonga y'abana nyowe kenyene cyo rukugamba cyarampikireho tumurundu umwe tugwo kubanza umuntu akuretera umwana akugambira cyarengize nango ndijo nakugambira ati no mukabire natoroka utiniza kugezaho ukwato umwana mu kansoringa konka ekindi kwenda kwebaza ngo abana aba obwiro bwingi abamwe tubachivinga we achieve them so ebintu ebiri kutuma abana batoroka umaka ninga ahamashomero ni bingi either omwana omwe no kuyayorirwe some there is omutebeka sa program hatarwenyora y'abazire bariyo n'uburira amabana ngo omwana life yeye yona are trained not to find any hardship bisheme kuba straight yes bisheme kuba karo kugera yashaka kabungu mu magaraje yes nangu kandi uriyo no gamba abo kutoroka tuyina abana baba minister abana baba kama abana bariki umwana rina university na primary ishache mugamba hatukota korecha agenda ayishiko mwiza tokabihurireho tokubimanya yuriyo no gamba ebyo tuyineho abana umuntu abariyo mwana wa reverend ariyo ntohurire okiza kumurebana we ariyo munjayi wakireba ebyo nabyo ningira no cyetegereza okiburiyaho shango mwana arije now the question is either omwana wenko mwana nabasa kuba yahangirwe ariyekerari atari kuterera buryo buhangwa bwe umwe kariya kashoshanga nabarazire bariyo ecyo nicyo ekinde cya kabiri the family problems omwana narga
abana babo kureba hati bekorire bizuba by'abazire babo mwana karwomuka akana arebishe natera nyina areba mwena areba bingi akareba gishe na nyina nabasheka so hati omwana nyina argaha munagera hwishe agenda nyina yipangisiza kuriya ishe na watakubasa mwana akoretera omwana wijwire bizuba purundura nkai ayishemero so omwana yo koko banorebo receiving omwana konko omwana oyine ebyafayo bingi hati ahamuheru akitunga ishemero tanahirwa kishija we nakurgaho kunkurgaho yishemero baterekide n'intoroka neza kuronda mama wagire bukanga omwana atambura mu muhanda atarukumanya na akoraki na hakuja so domestic violence is also contributing very much to the development of our children. This technology, the presence okwija kwa masomo n'ama TV ebyo kureba abana bitu bashomireho ebintu bingi bibi nangu no kusinga birungi omwana kar kwigurira esimu embu yo kusakinga areba abantu kubar kuteka ebyo kurya arebe abantu kubar kurisa arebe abantu okubar kukora amasomo kago ninge birungi waza kureba percentage empango abana nibareba pornography ebyebishane bibi nibarebaho ebyeshongore bibi nibarebaho enyegesembi noreba hati arho nanomuzogwiziro mu Uganda tinkumanye cyo kugukorra turebire abakazi bakuru mazimanye n'abana ari ha TikTok nahemuraho umuntu mukuru shanga nze mpoma just orwe umuntu mukuru ebintu ebyo abana babariyo no babirisivinga. Now the problem is itwenkabazire how do we integrate this education which is running everywhere kokuna nakugambire nti obwegese it is everywhere so omuntu na ikisebwa yishomero na community age embiye bikubabiru amasim how do we do so the parents come back we talk about ebintu biri kugenda omumisho kureka abana betu harho abokushaka ngo bine cyano bagira ngo waye kwate bishani byawe n'urye bisiyaga you are going to get money omwana akiri muto taketegereze takashoborekirwa ati muzeire tarukucimaho n'umwana we byo nabimanya omuzeire tarukucumanya hati ahamuherwa byona abana babura. Now what should we do? We go back abazeire Beatrice nindeba noyegekera munonga abazeire kunganye hone we ntikimanya ngo aba bana babazeire bariko bahereza imunga amashomero umuheza nabo ebiceka even beyond nshanshu aharigana by'umwaka gona omwana wiro wingi nabari neyiwe umushomesa ebitya n'abashomesa bawo amashomero go tugine mu mugubashemere gukora kwindura omwana ogo n'icyabuze mu muzeire ne muko mukasheshe asibaha murumo agaruko mu mwabazi tarebene na mwana n'icyabuzima omwana narebishe na nyina nabarwana no kutana bakatana nabana bahurira nasimu nibajugutira n'ebigambo n'icyabuzima ko ngitwe ngabashomesa imwe abaruko babina abana bakumara wiri burengwa tayine cyo kubasa kora aho kuba ishomero no kwegese kindi kwetegereza ukake kwenda kushana n'edini edini ne hindro muntu go uri umusinzi uri umgoira rone itebintu hatatandika ko bujurize hati nyosorote n'ishomero nariyo rino kubasa kuhindura umwana uweja kuriro mukambi kungakashanga Beatrice wa mare myaka 20 umushomesa urihira abana b'imiringo mingi urukubasa kugira umuringo gwiyamara byamu akamwiha kuri wabo mbizwe byumuka akamwiho mu nduru akamwiho mu MBSmu hata akamwigisa tesmu nabagikoza koreki kandi nuko mukoratara akamukoratara amashomero ganye gakira mukari ya guidance kuturwo mukahumuro ntwija kugaruka mu kibuze cyo turkwirira kwendera program utarga. twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hatergine chata ukutendeka beji bona aharurengo rwa Africa pekuretera mishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo mingi.
twine n'endiijo mishomo eya diploma in clinical medicine, community health, global business n'ezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University. hati nobasa kuresa intex ibiri zonka eyokwakana n'eyokwamunana nyensya yawe hinduke na munonga wamara kusharaho. shanga hari plot 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimwe ya noti 200 rwendi 11 2025 ningo twikirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. Abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebirikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa konko obukoko burikurwaza obubirumu nibutamagara gawe omukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nicyo kintu ky'okwereberera omu bicweka byaitu by'ekihama ekikirizibwa abashaho b'amagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa n'okukingira infections kuruga omu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kakye okuza omu nshaho yawe y'omu ngaro kiine amaani g'okukurinda kagezesibwe kandi katongozibwa National Drug Authority. Gumanako burijo aha murumo omu katare n'ahanjeno yetungire Honeypot omuri pharmacy n'edduka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbarara Kashanje omu mataji gona aga Ankole Pharmacy. Ebirukukiraho tera noti 776 noti 6 ninga noti 779 Honeypot Herbal Gentle Wash ekyokwerinisa burijo buri hamwe aho rukuzi. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. ebyokwomeka byongera koroba kankwanjulire Ankole Crazy Limited abara kubumbira ebyokwomekesa nk'amategura amatafari n'ebindi bingi kandi by'omutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top ag'emigongo. Lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks. Obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii. Mbwena bombeche na ba engineers na contractors mwena Ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugaine barakozesa technology erispiria eco nabyombecyese cyangane nkabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 9 na mukaga. Ankole Crazy Limited tugende twombeke. It's happy time, bathing time, Bulira bulungi, I feel so nice, sing cho 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 cho, again cho 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 cho, ono yekyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
tabarkayo umukahumura kuko bantu bwarga kutwegaitaho mu studios nyine mu Beatrice nawe ngo n'umuhango mbibwegese teacher wa St Mark's Schools konka natureba ahakira kubasa kukorwa kurebeka ngo umuhendo gw'abana barkurwa mu mashomero batakakize imyaka gwakendera kuko nanagambire abana ubuceka 30 harigana mu ihango mu barukutandika n'abakomu muhanda tabarukumanywa hibatora abana bari hagati y'imyaka 14 n'imyaka 18 miliyoni 3 na nemitwaro 10 tabarukumanywa hibari baburaho mu mashomero wagendera statistics zihanga itwagira umukahumuro Beatrice naninyebuza nindeba uburemezi ubona no bwigikera abazeire kungato bumwe ahabwa experience muzeire akimko mukasheshe yazarwa yazarwa umurembe kushoma kutarwa amani yakoma mu cyaka 3 yashitamo mu kemyaka 2 yashwera yazara yagira abana ibibindi bwa train no kwana na steps zo mu ndashemeye gukora tarakteri kutebekana so mwana kumuyiha mu kiriye cy'wagamba guriyo muzi ogwensikira no buyihira harabishe ko rugo burare nangwana nesi ndo bumwe bagera ngo nebiriye kika kujumuyiha mutarukumanya byashemire korabamo yamukuretera nga Beatrice ni ati cyangwa muyambeho utebekana so mwana we amashomero go gashemire gukora ki kurebeka ngo nako gagira itafari rgataho abana baguma mu mashomero babahiriwe babashyikira mu mikono yebare wambuze kibuzo cyonje munonga it's true namazima ngo amashomero mengi gafireyo okwirkanga ntoronda first grade watunga zinga na ito community zo twenda kumanya batungire first grade zinga kandi otastungire mano n'urukinga so obwiro bwingi tuyirkangira aryejo evaluation ya P7 nango na lower classes konka kutukugaragamba bata urujungu no bargamba bata nicyo kitwagaruka obwegese diki mweshi tugire ngo obwegese no kwikebyezo mwana kakorina tugire ngo obwegese no mwana kugamba urujungu konka ekituru kugaruka obwegese no kuhereza skills ezirahindura omuntu uwo mugashowanya ncyakare so umwana nangu no byakuba na excelling ata yatakubasa kurgamu omwana wo mugashowanya ncyakare ashomere konka atari kwetegereza abajungu baketa a learned person but not educated or educated person not learned turukuza myaka yahwire ko shango umuntu atarara basireho mu ishomero n'izoba neri konka wareba ebintu byari gukora ninga wamwe tugambo mbantu ninga na plan ze ureba na yetegereza kuri orena yetegereza ko zire bintu byabaho yahabura abantu babaho yakora ibintu bye byabaho hata natureba abana bakurga aha university tari kubasa kugira iki yakora umuntu narga university agarkomuka abuzishe ninganye natinkore hata ntakora tahoki bakakutundira ente no shoma bakora buri kimwe hato ryo no buzo mu gurusa ryo myaka nshashye nana ati nkoreki so hati oya buza mukashobo kushomesa niki kwabaguwa so nicyo kituri kugaruka enyuma then no jangu necheretwa ki systems of teaching so umwana ogukuwa mutaru baho wamwegesa pi r squared konka wamwegesa oti no kuramusya abantu no kwerinda nacyo cy'ikuru tutangirira abagenyi mwana mureba nk'ebintu biri simple kungana byo bikubisaho umuntu so ati nitubantu reba harikiya tolerance of somebody the thinking capacity of somebody developed skills oyirehebe birya haruki haraba dene bishemerire ko ruho umwuga gumushomesa kandi abikorera yari wanyetegereza oyireho umwana akore piye n'ibindi now ko rukugaruka amashomero agakine general parade kusitama ngo abana bakubija wasitama wagamba nabo nk'abana wabahabura
so mwargayo mu mashomero nimwebare omukamurebire yeki abana bakakugambira mbwene hatayishomera ha muriyo numuronda ki abana bakakugambira mbwene nyencha kare nonda kuba kiti yejo kari ya guidance amazima omu Uganda amashomero agacyabikora make munonga okuyaho St Mark namufayo munonga kurebeka ngo bizatsuzihisha tayari yagera mu St Mark bishatagwize chikoma so now ekinakubire ni mpabura abashomesa nk'uko mutebekanisa program yagamba ngu abashomesa hate need we are not even parents abazire nibakuza abana parents raises their children but teachers models the what abashomesa abazire n'abazaza nibakuza abana konkitwa abashomesa turi ababumbi babana ekyo kumanyisa ko uri kubana obumbu mwana ogu no mubumba ota kanyategereza no muhaburo ototo kushoma n'ikirungi ebyo ryo no mushomesa ABCD omwana ogwo ryo no bumbanye cyakare nibija kumuyamba bita korare no mujoti nyecyakare no zako ba minister na ija kujibata so tugarre enyima guidance and counseling and we don't wait for counselors we in the class abashomesa kandi ikokuza kwetegereza omushomesa ki wagamba omwana nakikurikiza munonga hindo kwenda kukinga omuzire mbwenu kundu kubaninga kani nkwanke cyo kureberaho nyowe abazira bakushomeseza ishimero ryanje nibamanya n'ikira no kubakwatira bo clip mbuteka WhatsApp abana bakubari kumurika ntubateka priority we speak to these children nabanisha bangu na buri muntu we no kumanya ngo nakurura amashomero ina amashomero mugarke aha kintu ekyo when these children yecyo kwabura abana babazo mu class speak to them abana abantu bagurikiza then kuturu kubane tukurozinga tamu I do the same and I send it to the parents tubaterekansize cyumuro mwana muje tuwaza kumura tahoze kuri sente zasho okushoma tikumanyisa ngo ojware kubi okushoma tikumanyisa ngo otaramusi abantu okushoma tikumanyisa ki then kuturu kugaruka ahayindi party eyabaziri now we have been supervisors in the school when they go back home nimwe abazire mukorwa mutandikira wanyetegereza so parents abazire abashomesa na communities tushemerere kuba twerana twatoho abo kwega kwabana n'imico yabo bari mnonga wagamba aha mahega ashatu omweji omuzire n'umushomesa wongeraho n'ikindi waketa communities communities zose zine murumo tumuzire wo mwana konga n'umutahi n'umuntu w'ikicweke cyo teine mu gugwashemere gukora kurebeka ngo umwana yaguma mu ishomero abo kuba hariho ikintu tukira kugamba konga tukakira bahiguru wazo mukato corridor ombiceka ibyabarisa 20 umuzogo gwo kuhingira abana bato niyo gukereza amana konga ko uruko bano reba abana aba abeyingi nabahingirwa abazire babo bakeza ko bahingira baje gisa hata bazo mu kanisa ntabaharo cyebembera tutakashikire hariya haro cyebembera n'umuntu mukuru no wa community konga hamuhirwa byo nabahendera bari mu kanisa ikanise bagita irine gito mwana w'imyaka 14 ni mugita na mato w'imyaka 35 communities zose zishemere gukora ku bwana so muzogo iyabare of course shiri aha program mwene inshonga mpango tushitira drop out okwinjira ntaka kugambireho nabani nyenda ngushobora mutebekana sana nyenda ngumbe nkubikireho kugarukira hati uriyo no gambo kwinjira communities no shanga omushijisha maka ariyo myaka 5 n'umuntu umwe konka ayinenteze abo bayine ibintu bye ninga natunda yitakareye akuraterra obwana bwa bagenzi be abagurusi bagenzi bo gwishiki bwabo ayine motoka nungi nabasaka bagurira kasimu kaka kanje abushanga mbara abutoruma mashomero ayibambe shaba gurusi mu isera abana babantu oshanga omugurusi omwe kamweto omugurusi abo kuba wori myaka 5 ryo mugurusi oshanga omuntu omwe nakosobwana bw'abantu nk'ikumi bwa bagenzi be kirumu
egikatro kordeje yiwagambe agency y'abarisa kirumu omutebeka sa program kumbire ninkora guidance and counseling eje yoriyo nogamba abana baragakumura nshangire ngo abana abingi aha myaka 13 abana bingi babyamere n'abashisha ko kuza gukora research waza kukireba abana abo nibatorobozebwa bishentobo abana abino buzare nabo abanyabuzare omuteka sa program n'ecyo tagamba hati hindu kugambira n'abana banye namaka nababiyama abana ba yowo tari kucumanya okimanye kunkanyo ndiye n'iki kugambira kuturukurga ahari ekyo ekindi ekiriyo nikita abana bitu the influence the culture emico y'abakozi bitu nushanga family eriho eine abakozi nka batanu abakozi batanu abo bagenda hijo ndijo ekyo kumanyisa nibijane nemizetari yekeje hakayijo kutayaya omuntu akerga abana bahumwira ati mwizire omusheija azinduka omukazi amukoratera abana basigara mukabine bine izina kananga ngo nomukozi ariyo namutekera kubuko omwazi wo mu rutoke no wo mu kiyungu bakwatagana bakore bihagaro abana nababereba aha muheru umwana kari kuba ariyo myaka 14-15 nabayine feeling na wache bayine hakana kishento akasigaza kahumurire kamutandika wanyetegereza nabeshengereze shongeje mu gikwate mwija kushanga abana binemize ogironde owanyu ogirondo mbanye na rumebire ahagihire bure eri influenced n'abakozi so nabeshengereza ba mama batata mwana muzindika mugarukira abana banyu mwabasigaye then kuturi kugaruka ahacyo kuhingira abana bakiri bato community nekoraki turukwendera shaza twata yes so nkabire nishaba reverenders the fathers the bishops waza kwinjira umuntu umanya ine myaka engahe kara batari kusemya katahingirwa utakikiriza abo kuba ecyo bari yakikubara yebare baramnonga studios na ine Beatrice nahawe ugu numhango mbi wegese ntihiti cy'amashomero ga St Mark twantuganira hanshonga nkuru iki kubasa kukorwa kurebeka ngo abana baguma mu mashomero twareka kureba abana barwo mu mashomero no government itiriho byone birkwetengesa kurebeka ngo abana baguma mu mashomero kandi tureba ngo umuhendo gw'abana barwo mu mashomero batakerize kushoma gukiriya higuru kamba mengu ngo muzero inecyo wihamu umuzero ino murumo umushomesa nawe inogwe umwana nawe ino kwashemere kurra bazere hamwe n'abashomesa kunkana community ningashe bicweke biturukuturamu niwe nicyo uriko basakora ukurebeka ngo umwerere wananka yaguma mu mashomero hari n'ikintu kintakwetegereza umushaija mukuru uina abana uine bishukuru bawe arahanga kwire iconjo cy'amagara yakwane ibintu kunkana ubukoza gukora abana babagenzi bawe kubashisha n'ikintu kigumire katendera program and maternity aba bagenzi banje nakorana berizo Olivia Kamsime Rio Jazz Jose hamwe n'abandi abo tarikureba screen zawe tuenda kubendeza izo barungi bitu inguma isango mudakika nti tuje kwega gitara bagenzi baitu abo mu studios zaitu zabgorobe mu rembo rwa Kampala market ogoronya bhemu nawe neja kuba aine kiganiro kikwaterene n'ahashonga ya budget nangoteireho na noku obushumanguzi buri kucumbagiza ubuhereza mu ihangeri rya Uganda Targata West TV program zaitu zindi nzija kuratana kukuzoserenza kuratana gahana hari shayitano gamshanju shamshanju program chekecha na katia hamwe n'izindi nyamwingi zitebekana sibuje kurebeka ngo wagire cyo waziganyirwa mu kumrebi utakargata West TV birunji bikomuka usibije